salam sobat mahubata genupan Bapa Inang. Diharpai mai pukah kita lahuanta bani sogot on. Lebih ma pasir sirhita hadiri onta nalahu manjalu hatani Tuhan. Ase dear martungko mahita. Terima kasih mahubamu Tuhan nai bata. Na tetap memberi arina bayu hubain nami rosinuan. Jana paima ipukah kanami lahuan nami bani sadarion. Lubi maha nami isi sehatamu. Nagabi bohal ben nami lau mandalani hari-hari ni guluh nami. Ase dami na kumbamu ma na mambubai hadirion nami. Nalahu manangihon mangarusi rosi iyo jurtundimu. Lahu mandalan kon hatamu. Ibagas goranya nakmu Tuhan Yesus Kristus nami martunggu hubamu Tuhan. Amin. Hatani nai bata nagabi renungan bata bani sadarion. Aima humbani buku Sada Samuel bindu 12 ayat 24 nini isobut ijai. Tapi saya habiari nasyama Jehovah. Anjahaba lusi nasyama ia ibagas hasitongan. Humbani gokni uhur nasyam. Pardia tehon nasyama hinabue ni nabinahin ni hubani nasyam. Salinari ibasahon hanami. Tapi say habiari nasyama Jehovah. Anjaha balusi nasyama ia ibagas hasitongan hunbani gokni uhur nasyam. Pardia tehon nasyama hinabue ni nabinahen ni hubani nasyam. Hita haganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Renunganta bani sogot on. Aima tentang perjalanan kehidupan ni si Samuel sanggah ibagas hatua onni. Ipairik-irik perdalanan goluh ni bangsa Israel. Ternyata tene sopat do songon na mubah-hubah hapor sayaon ni bangsa ai. Hinorhon ni bageni persoalan na sogop itong-atongah ni perguluhan ni sedia. Bani sanggah na ibasa-basahan nami sebelum ayat renungan on. Masema isobut si Samuel bahasa pitah nai batado si habiaran ni sadea. Jana maningun nai batado na ipadingat-dingat ni sadea. Marhitehon hini hinabue ni pambahenan ni nai bata kubani bangsa ai. Nah hitahaganupan ternyata bangsa Israel memiliki kekhawatiran yang sangat tinggi. Boy bahasa hita setelah ayat 10 sada isobut dohoma bahasa isuru Jehovah masih Jerubbaal si Barak si Jepta apa si Samuel ase ipaluah bangsa aihun tangan ni musuh ni sedia ingkot. Gabisonang ma sedia Marianan. Tapi ternyata dop ididah bangsa Israel sinahas aima raja ni halak Ammon roh mangimbang bangsa ai gabe ihatahon bangsa Israel ai mahubani si Samuel lang maningun adong do raja namang gom-gom hanami halani ai on mana malatar belakangi bahasa bangsa Israel ai mubah-hubah dotongon. Ketika mereka melihat lawan mereka itu memiliki seorang raja, sadia pe mengindahi sahalak raja do laho mamimpin hupulan ai. Apakah salah ketika bangsa ai mengindahi sahalak raja? Nini hurnami lang. Tapi ketika mereka mengindahi raja na baru, doko si iberehon ai isuhuni panginduan ni sedia ternyata lang pita hai tumang nagabi hapuasan ni hurni sedia. Tapi dasdu sedia madabu hubani persembahan dalang madiar. Taganupan ternyata tene adong pe konsep pemahaman mereka ketika melawan musuh itu harus dipimpin seorang raja supaya mereka bisa maluah humbani hasosakan na hidup pakon ni sedia. Tapi izin nini iparuh nai bata
sada golpa-golpa marhite hon ni si Samuel hubani sadea, justru mereka ngotot harus minta seorang raja. Bahkan rado sunai Bapak Inang, rado gabe manlembang use sedea mangirikon nai batani raja ai, gabe manundal hon nai bata na memberi haluakon hubani sedea. Anggon nange tirimangi bangsa ai sa sitong ni si Samuel ingin menyatakan ingat na siama. Si Musa pakon si Harun do na membobayo pung na siam luar hun tanah Masir. Hun perjabulunan ai. Tapi kenapa ketika saat ini na siam mengindahi sahalak raja? Tongon lang salah sahalak raja ai dong memimpin sedia. Tapi lang ai nagabe patokan hubani sadea ase nini isobut bani ayat 24. Tapi say habiari na siyam ma Jehoba anjaha balusi na siyam ma ia ibagas hasitongan humbani gokni hurna siyam pardia tehon ma hinabuei na binahenni hubani na siyam. Hita haganupan ini menjadi sebuah teguran buat kita. Mungkin ketika kita pada saat ini mengalami kebimbangan atau juga mengalami berbagai pergumulan, ulang ita dikon hita nai batata. Ulang ipindahi hita nai batana legan, nalahu masuhuni surani uhurta. Tapi maningun totap mahita marhabiaran hubani nai bata, anjaha balusi hita ma ia ibagas gok hasitongan, anjaha humbani gok ni uhurta ma mangidah rosi mampar dia tehon perdalanan ni goluta, asenini dingat matotap hita bani hina bueni pambahenan ni nai bata bani goluta. Bapak Inang tongon kehidupan ini terkadang silih berganti do hidup pakun hita. Radu sanggah sonang kita bisa mengangkat tangan. Radu ya ton hita terima kasih mahubamu Tuhan. Tapi apakah di waktu terjepit masihkah kita mampu untuk berkata kepada Tuhan, mersangap maham Tuhan, terpuji maham Tuhan, terima kasih mabamu Tuhan. Tapi bani sadario ni pasingat do hita bahasa nai batado namaningun iha biari rosi ibalusi hita bani goluta. Halanya ini hurnami lang salah kita marhasoman lang salah kita nggodong contoh ni na ipindahi tay bagas uhurta na ipindahi tay bagas goluta, tapi ulang lupa hita maningundo parlobe na bata ipindahi janah iha biari hita bani goluta halani iya do simada ganup na adong bata. Amen martong mahita. Terima kasih hubamu Tuhan bani hatamu na pasingatkon hanami asi tetap mahanami marhabiaran hubamu ulang mubah-ubah halani bageni sitarono na hidup pakon hanami bani sogot ondo subamu ma perdalanan ni golonami ibagas goranya anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo hubamu Tuhan. Amin. Horas mahu batagan upan.